Gete muntu onde mantu jara konda kendo mba ukura bwega na kenda omba gutabu bwega but burontu bura the key mantu yonde Jaretagwa edi wena ntu bura bene nyenjaga na bene ogima bwega bwa mwiri nya babe siasa ne dai be miringa na inya ntu bene ogima bwega bwa mwiri ne uno ngugi irea dirikali bati kurita dirikali community yongwe bati kurita na tukaeja no menyo bu nonto tukara antu bakethera batenabu ngarama rutero ngeni kwingia mono ni kwantu bakera meka monora maguta jaraiterie oma ngutari mo ndekira ngari maguta ngiri nkari kwa kethera ni gana ndekira kana kethera ngiri ngwikirite aja kuthira oreo yes umo mwakethera gumaguta na nyuki ugite subuiga ngari gwite kibajiga subuiga itethire kundete ndegure 500 na now you see nandi ngarama ya muture itegitagia no ngarama ya muture itegitagia no wantu bakwinyereka na ntije mirire gakarate no ntunande ugataka mutujwa nkima na arua umabungu ata mutujwa nkima na arua kilo ijiri shilingi 200 just 2 kg of unga na mbere umambe chingana 90 shillings na ndio wataka percentage jiwe itieneo ndreta na chiringi gana nkeja na mutuju packed boga burujwa jwa mpempe nandi maicheje wa uja kinyete no ujina nde anto na bo mpempe chieto to kare ko uchikia na factory to kare ja mutuju kawaida jo to kudira yes na nandu maicheje keja kuite mono muri byongita no rene ruembo au ga maicheje kuite mono ibange ungi nontu muture nontu nandi kedro rareja ga kedra kurintora arejaga giria ku reduce cost of life no ntwana muturi yiterie na gutiungi no monka tuchwe nyira cha survive nandi kedra njogora areja adizi giria ndie ta gora mpempe konyora thia nandi giria ku minimize no ntwana ndi gutiungi tukathithia na tukathia bora tukumba na bobe na uruguru tutibera maguta ya bati ku cost yozu but actually i policies ne tugutikira kinna kunne gitare kai na mantu jakabwa na jaga stabilize nandi Mathina Jarea Bwega ndi mujia jana ngarama cha muturire no au nkwendete kuwa no kwenda kuria ini ngarama cha muturire na kyo ikara gwitikiria but at the end of the day indukira kyo bati kumenya kethira mwiri jwa kuju kwendaga uria irio bingi tukwenda kugira jutera wa imbejo tenai jutera wa imbejo tenachio ne kugadre nkuti untubu bwaga na ro gatu ko tena mbeja tikugo tigwa mpara nima ba ke ungete ndai komenya ketha na mbeja no tena jo igitira kurane hakinya kiujiga kwera inkwenda akiruma ikiaragia na yaguri inkwenda wagagi okinenkeria umenyera ndi au wo kwira ikaburi ukaribicha kwina ugwe no togere ukeja kwitha windu kinyige tura yantu moyo murungu ombere moyo na bikira oxygen ewe go jukucha na toka bikira byakura into bibya tubikeja kura utigintu cha muntu of course tu kirato aterwe kirambona kike abata mono kira ngombe iga guita kire ekathagumanya na ndifatu tae wakothagumia mumfatu tutawa kuthagumia na nenyeke ja kwaga bya kuthagumia biu ika stock ugende itange thagumanya kinya itimyo kana bwa na tangona kuga ndienda kuga ngarama i fact ya mo enge i lack of knowledge kana kwa gomenyo yuko otije imbio bati kuria so ano ndo otije imbio bati kuria na uri akenda gukarwa atia ethi mpembe wira mpembe kenda gukarwa atia kethiri mungau kenda gukarwa atia na ndi wira interview kenda gukarwa atia nimo utena umenyo bou bwa kumenya kuna ndi aje ku ikura kiukiria kwina ugwe what you can be able to assess for example mtura wikibirija atakethera mundu nwa ibarari mete kwa chini byo biyeku uketa kodera igwati birerwe continuously wadira watantu bari mampempe uketa kodera mpempe irerwe continuously non kikyo kwa fond na kikyo kuona yeah tuajaru taruru ngiro ule mawa poka
kwa ko antu balire mpoka mwoke mwa ambira kunengera ng'ombe nyang'ombe tiataka mpoka itoko nyang'ombe cyo itoko ndakora mpoka ndakwira wanyweri okaigwa mpoka eri nande kana matunguru ndio oragura iria re kami ng'ombe rite gitunguru tika irite gitunguru ni gagwa muruki no bigagwa so naja ngonda kuga nande kurega kurabo boga still kyaji ye contributor kuringa na kira iriwe ukomba kugutata ikomba kuproduce and as far as ukare onyire ukera ngaibwaga but at the end of the day onale wale onyira interview wale ate balanced diet yani bitekomba kunenkera mwiri mobatu jonde jaraja kuonekana jakonie mirire na kinya na kira kiomba gutuma kira kiomba contribute kire kuraga kurea kire kuraga kurea bubwaga rimwe Mathina Jamiturire rimwe Mathina Jamiturire nduru mu koda wajetwe yes na kudano wajirwe nando karamo ikugitata ukaremo ikurea nande ona nare kana renjo keja kuthirwa utena appetite nondu kiragetaye bya kuri mwiri nande na yuju wa mpara kendogitata kendorea nande watuka on the other side no wajetwe na mwiri utena appetite no tukwenda kwigwa kura na I've already talked of this thing severally ndago atire ukeja kwithira utigagwa kurea no timenyo bati kurea ri nontu murujwa ko tojo kura kwigwa mpara umenye withina digestive systems chaku china thina na no bati gutegerwa ukonekana imbie gutuma murujwa kunyuma kugutata juma kudawa bunge nabu no ure thinengi no era ijaga no ure indi murujwa kujukara gu sense kana jukara kumenya imbie worea na imbie jo kwenda kurita kibya kurabi warikia ukurea. For example, no uri bina a lot of calcium murujwa kujuka jute tayari kwa absorb calcium weu yonde ukeja kuza yonde nilidhirwe ila nyingeta into waste product nonto murujwa mtu ajuna small intestine na large intestine nando ukeja kuza iyo bilore most of them get large intestine nandi gika intestine kakanje kakamatoto ngaburabu kwendekana multiga waste product ukeja kuthuri bietire nayo so nande nonto already kwena into bikura ndene murujwa ku one into bina fiber ya kungana secondary ruji rungeto tinakuwa bunywa so into yeri bikeja kura murujwa ku no jure mu sense imbi wale na imbi wekira ndene muritu ona nari ugetetata urite balanced diet. Okay. Yeah, na kugitagaira kwena ntuba bengi batha kiuga na mtu chora wina acid kana haya nini na acid kibagiguita acid nyingi. Na te kurega kurea maybe gwa giguita acid nyingi nkurukie maybe irio biria korea pia kwithia. So imbie thina kire mtu jo. Umabungwa acidity level gwitia. Acidity level gwitia ni contributor kire mantu jamangi. Mbere no rete irio bina high acidity level egitariraja. For example, kwa mtu bendete mono churubokia. Ukara ko balance uchurubokia. Acid ibabuna acidity level yone there guru. Secondary. Kira acidity level kula mtu ngame kumya uchuru nyanya ko uchuru ngu buru tika bobokia bururi tyo bururi kana go bugagati tyo gintu jakium and then kule into jandimu kuwa ukana nuko na kula ndimu no magintu ya machunkwa gintu ya mirwaru pineapples gintu ya pineapple into bina aya acidity level kwa tuka ivyo u consume magitajara mange bivyo kugetata bivyo kula. And at the end of the day, diria ukore intobira diria ugotumira intobira acidity level yao very horo still hormone chaku ichiriariza ichitidagia capacity ando ukigwana ndio not comfortable. And the best thing to do ni ukeja kumenya kana kureja iro birere eno iro bikarara iyo bikarara ukeja ko biria ugenwa
gwenkela good hasa peto no gwenkela eno jaga kuri ruo na irio kwa obia trimana na ndo wenkela bikambira gutata bibi kambire kuona no kuna kirungurira ukambire igyo gitwa ukambire kwa ambire kwa bikirungurira kirungurira kiria it's just acidity level ya gitata ya itia so nandi ukeja kumenya ugole muntu muthemba juu then kuna njira ngine ubati kuthithia kenda umba kunika that acidity level ninto bimoga tikana nabyo kenda muntu nuyega itia no iria tanya ntuguta H pylori kwina bacteria gakuraira muno getwa gakuraira antu kuna karonda kau nonzo acid ethira otirio biro endelea kuithia muntu na china omina acid so acidity level ya gwitia na watuika utikurea urakubaterie iithagia mira kana kire kethira so ni karonda kana geta ka develop area kwa ectobacteria au niyo yenda gukara muno na niyo yenda gukurira muno so at the end of the day most of people na H pylori so una niyo contributor kiri acidity level yes ya nketha nkiuga mutegerie thro kiandika SMS gukurukira 40321 na withroe ukiandika SMS kiri Facebook live nikenda tuketha tuki thomaga messages chenu cha kuria bioria bya kumenya kira gituma mwiri jwa kututagite inya mwana munyi kira gituma mwiri jwa mwana munyi mwana oku atikagite inya wona imbi jabangi ora wona biana binori exactly ya na kethra mwana oku to kunora of course nyok akarambi atinene ija mwiri jojonge ya Korea Dr. Kiambi antu baba ingi betha bakiuga ankara matunda of course irio nkwithira nkigita mwiri jo mwega kura matunda utikura irio bomba kwithira bugitethia kana matunda jomba kuona into beyond the biria irio biena bio ntu antu baba ingi betha bakiona jaka ware matunda kinyoka ja ukararira jo no katindira jo into biria bia irio ne ketha impempe ne bire kire epu ketha ike baba eke na spinach you know anto maketha beno ntuchapu ne kona ja uma kwetha bure au okay oma inkuraga na neo ntu matunda jogwa ija clarified it is clarified that wala matunda kikiokona wala serious kikiokona wala tubers kikiokona wala anyani kikiomurujukona so ogantu kali ona bura kagitaga and they react differently na itedagia mwiri differently so utimenya kurai ki matunda jonka kinyoka ja kaje different types of fruit and ko ya different types of fruit na bageti kinonto iba kura different types of fruit ikomba kujuria gapu but normally uratuga ngatuga any diet itemenya kuthwa yo complete kenya matunda yateo okay any diet cannot be complete matunda yateo kenya matunda yateo yeah but tekuga ijo jomba ijo everything tekuga ijo gintokyo nde kila murja kujo kwenda na matunda jo no ureje whole matunda no jaide ukaya tumaja in form of juice jari ya kulinga mono na matunda jana njeri nyingi mono cha kugeta dan cha gomba kuja tumira but narua according to my observation narua ndenda tutegere ntugu vitamins ndeke tutigeria vitamins no nturande vitamins na want to kuwata vitamins and minerals. I want to be very specific man to jakoni vitamins aja ni odhe nerara umabungwa de narera some of the micronutrients kana nkita na njire enkai micronutrients yani ntobingi biethero bikende kana irione ende biteku ende very micro bitemenya kugwetaka kitugo itemenya kugwetaka itemenya gukama up very clearly kiri mibango ne mirira mtu aguset mirira we in the kitchen mantu ya tumba gukama up very clearly na kiro taba vitamins timu wake kuna vitamin A kuna vitamin B na katikati ni kadhati vitamin B. Katikati ni kadhati vitamin B. Kuna vitamin B2, kuna vitamin B4, kuna vitamin B6, kuna vitamin B12, kuna vitamin B16, kuna vitamin B17. Ni
tuma and when then kwa man tuja ando tukitumira kile mbi twatoka tujana ndikire specific kaunto kau kamwe and then tuja kile vitamin C tuja kile vitamin D tuja kile vitamin E tuja kile vitamin K nandi all these into beyond imudhemba jwa vitamins na umabungwa kire ikwetherwa kwena mpumba kuga utiganu goda gutena mojuri good that's a better one goda gutena mojuri jo munganu kire diet ya tuweka medene ya vitamin A vitamin C vitamin B D E mwanka vitamin K vitamin K ite dina mono ndo uno umeona diwene vitamin K yo gato kalingalingo ikaliwa na vitamin D yo kalingalingo ikaliwa kalenda kan tuko chionde ka vitamin K kawa kaja kora kimwe kimwe uja kwethira we uchenjetie mwire muchenjiro kulikaria kaliwa karuika kugithatia still karuika na ndango ali mantu aliwa ntole mantu stima ndaria mantu jariwa lioka leo ngwacho kara ligakwarira ukalingo irio na anyway ikinyango ile tada ile nyango se gukomba gukarabu bwaga okay na nde liato kwa mantu jamu naru kwenda tutege imadina je kujojeja na jia tweka irio methene na biedra twinto tu micro tutiku na mbuga sometimes it's very challenging no you know byo ko methene bikojora na ngakuri byo ko methene urobati kudivya ubati kuruma kiriba mithembe yonde ndagweta 50 grams and when I mean 50 grams ndemindo ichiko kimwe bire bidatu ukabie kamwe ile kethi kuruga ukaruga kana kethi ko bitumira bikari ukabitumira bikari so na no bireke kungana no bireke kuona some of these micronutrients that tugwana nande especially vitamin A ikeja kura mwiri waku umabungwa kiro trimana na toge kirito ikwethirwa maigo jaku kajambairia gukuka limwe kwa limwe inangoka moja by moja na aja antwara bena miaka 40s na arua na indika na jojo akwire ena maigo jojo akwire ena maigo umabungo jojo akwire na maigo but nowadays antwara bengi maigo jao ijara bekiri maigo jao wekera kada ta wekera makamburu jao je na marinya jate kariyo marinya kada ta makamburu jao je na marinya ibakori maigo jamuije beretwe jamange mono na nyangiri ukeja kuthura norma irio kaigwa nyangiri jake kwa kana irio byongwa kolinto we irio byongwa ukaigwa nyangiri expected ga kinyage ntugo kaba nainya ida kiwaka na we ntugo kaba nainya ukaigwa nyangiri na tege choki anoro mayana ndine ja ke choki ja kunoro wala kandure kebera nugwa exactly inde ntikwa ya mantu anyangiri eu iyento waromagento ukaigwa nyangiri ane nyangiri kire na wani ane ntia tumbo meta kenda bera wa ikuga atere ja mtu ere ja burana okora mtu ere akideko kwa igwa maigote mtu atakuna burana ogo motageta kwe wigagwa mtu akarege mtu akaigwa exactly aya nande ira ni tumaga maigo jaka kara muthemba ju na jakedo jatina that strength na bunge na bu ijathukagia ngamu igwatagira maigo so vitamin A is very important na skin ngozi yeku wako bubwaga still it depends anuga kodora ntondwa antwaba kuma ntondwa mono mire yao it's lack of vitamin A
and want to assure people this membe yake kile wingi ndenda kuobo assure o ndirio kaga na murjo ku reportere nkwaga guchokia umetuchokia na ntuku imwe bagi tubuto atukwerano ikathina na thina gutumithira na ntuku in fact tuga into bikeja kura into bin kugweta vitamin A, C, D, E, K and vitamin B into bikeja kura ndene muri waku thina tukagoro tukagweta mathina ja maingi muno ikeja gutwika ikura kumichokia kintu gigichoka na within 2 to 3 weeks time ni iron ni thina muno hormone thagia industry ndene mwiri ejithagia na hormones itumira muno je kuthithia iron kenanda mwimba guchoka no chiri effective within 2 weeks time mwanka mieri eri na ukaja kuthwa iuchoke kugithathia ikungana but bibinge ejoka from 6 months to mwaka jumwe interview the bigo chokanira na muri ya choka mwaje ukari unayuti choka thinene ukaire tingogeta gipindi kingi gikiraja ukia miaka 5 interview bikaura kaire kathina kara kamba kugithathia akambire guchoka so tatuze kire kiruterunge na ndo ngamburi atire vitamin A re nio tumba kumiritana gutura vitamin A ire ona ni kwenda gutumirwa na tumba kumita sources chaguta vitamin A ni riko kana mandu atikagete ate yatika chokere no tumite ge karate no tumite ge spinach ya tulijaga yuchento vendeta mono itema kana mpigo chia ngombe kana mburi re thinjwa bicheba na no tubite kiri maembe no tubite kiri nyanya interview bionde ibi bingani no tubite kiri kirenge na kiri mantu kintu bionde ndagweta na no tubite kiri sunflower seeds mbegura cha sunflower ko ichire chakwa mboga muno bigiro ko mbombe kaba kwanza na tenga na ni the karibu kana gatumira maguta ja sunflower ko maguta ja chendwa purely ja sunflower kana maguta jange ja jendwa ja kanora maguta ja jonde ja mega no ntwa vitamin A no indi grindo bibionde gintuka kina the richest twadivia research to na gintuka kina the richest vitamin A ne kirenge is very rich in vitamin na tikyo timbegu ntikwari mantu ja mbegu ndiarie mantu ja kirenge kiongwa tikwari mbegu kana kibura kirenge kiongwa and kirenge na kuno bati ukigitanga kiri whole wakiruga kiri whole kana ketho tikirwa ki whole ukagura mutu kuri mutu twendagia turiko bodo fund wina whole kirenge ki whole interview the bireku na mbuga vitamin the same kirenge ndene kirenge igintu kentu batendete kula mono nyongo utumba bugo kiria kigitawa ugata kiu gwatire mbira kiu ndio gwatire mbira do you know at the end of the day it is very rich in vitamin C and it's very rich in vitamin E kiu tuteja very rich in vitamin C and very rich in vitamin E na badu ito ichwire ten taira ro wa kidivia no kire na within a very short duration of time withdraw go choka ro bat withdraw so gige komo ya toeka do inform gige kadwa mutu wa tuko wa ikira irione dairo kora irio gutino tumenyo gikira no ikinya chubuniro kunywa kana nyara gastuwa gukara okuruga no githia mantu jau and then tujana ndikire non kana ati tukiria kwa mantu all those other vitamins tujana ndikire na mbugaja tuna 13 different types of 13 different types of vitamins and they still clarified non to ande B2 B3 ali lakini iwinge the major is 13 of them so nande kire vitamin B agatuge kuna
kuna mithemba mingi muno ya vitamin B na nenda kwa vitamin B ni keja kura muri wa muntu nata gukarwa tutu twali vitamin B2 vitamin ntekara gutariria kamwe kwa kamwe indi ankwenda gukuonia importance ya micronutrients ire chumba kura mwiri na ngako ngakwe sources cio ndene mwiri na tukaleta mathina ja maingi muno na ndo tunaja kuna vitamin B kuna terwa vitamin B mantu ya tumba kujaita ukeja kuthwo tinayo vitamin B nwaga appetite ukeja kuigwo tina appetite umenya muri waku gintu kajwa ukore ijwi nikite gikiambere biokwira ijwi nikite ijwi nikite vitamin B B especially B6 na ukeja kuona ukeja kugea thina ya nerve system chagu ikeja kuthirwa nervous system chagu ikeja kuthirwa itekaribuaga umenye nervous system eu na nkali mantu nervous system muno nervous system nyo system ura ithagia mwiri jwaku ontu nyangeja gugukunya kenda yugo ngukunyete nerves chichiga kwira chichiga sense konga antena nerves of course no kunywe ntigwe otigwe no we no tigwe kedra no wite no ura mugo sense mantu ja nerves chiwike ja kwidra itekaribuaga no ura mugo sense mantu ja mangi muno jara mwiri jwaku jokugetatea jokudivya na nerves chakuchite dairia yewicha message kiri brain kenda brain yomba kureact untubuo kwenda kudhivya bwali jabu gokinya na ndi madhugani jaka react upon ili mungu kwenda kuringa no woringa message ye kajukwa eka deliver ni mwanga akinya iyo no tutaga nervous system and actually na nerves nervous system semweni enyingi mu nervous system imugongo wao spinal cord spinal cord nerves kuna nerves nyingi mu ikara spinal cord nicho kigaya message yonde ede kuna na kire brain na ikeja kugea thina na nerves ikeja kumamanira kana ikeja kuthwa ina thina no ugie thina indito muno na nimukathirwa surgery no thirwa surgery nyokera kuthirwa surgery ukamamu abamba ibeta nya kuithwa migongo very painful and very painful enough chamuri jwa kuchitika litata and no menye I want to assure you gintu kira kya urina mwiri jwa kukenda kadina ka nerves gakeja it's just lack of vitamin B vitamin B nkona mtu kwena baba kwethra bakiuria gitonganilezie daktari what causes H pylori, how can it be treated kwena onge kwethra akiuga ya ni mohia wa Kandara town well locked ibwega sana and well represented ibwega sana na nkethra nkiuga mono ugoe mutageri thro kiandike SMS gukurukira 40321 ugatwire imbi ena thina kana imbi umba kwithirwa gutetheria nikenda mwiri jwaku jukagitainya wamba kwithirwa kiuga menya kwina ntu babengi bathaba kiuga bena murimo jwa mpio of which te murimo jwa mpio eito ya kibarande na mpio of which I know daktari ugeto mwiri wa kwiro te murimo athomera jugwitwa jwa mpio atongo waje twikibara and so ndenda wandike SMS gukurukira 40321 kire Facebook umbethiro kiandika SMS nikendo kore kiuria kirio kwenda kuria kwa mwana okunu kwenda agitainya ethera na calcium nyingi mwiri imbienda kuria vitamin A ukuigwa vitamin B imbi chiko represent wenda kuthiro kiuria tuchoke oware ugotigirita Kiambi yes vitamin B12 yuna kethera kitekena nerves chekuchomba gutangwaga vuko nuko nervous system chaku chitangwaga just use na enough vitamin B12 but mandu to what that very micro kato ya kiro woria kiuria kya mandu ja H pylori ngato mako treat H pylori na imbiretaga H pylori I think I've mentioned earlier acidity level ko keja kuthwa iri iguru muno na no keja kwithirwa
hivi course yemo kuna some other courses but the major course kuna some other courses but the major course thaira wigiro no thaira wigiro kuigwa mpara na no kwenda kuria no tena mbecha hivi tugere kono course yemo inde muri yotime yotena ai muri yotije ntato cia muri yotije mbete yokwete nyagena uta kuthukuma biaju menya muri mura Joseti Joseti jokwenya ukathukume umbe kujumenyera tio kurengari tio thithie man tio kurendege jotije je ujan ngari na ndege wa jotena mauta dije ndikunenkere nyoka thukume ondete ija ng'ombe ukavuganya ng'ombe itageria kenda ugonywa bunu rongo keke ng'ombe itageria kenda njau yonka endi nandika ina njau ntuko chiothe Kiambi kumirithiro systems chia ora ivithitwe ng'ombe ititeria out ever kenda uwo kama unywa hapana iria ria ng'ombe liumaga kenda njau yonka ikarabwega na ndi story kenda yumba kumirithire kethireteo ithe nitigite ng'ombe ingi nyingi oni kwena Kiambi au kuma kiende kwani uratote kwalira manto ng'ombe nuntu imbije ng'ombe ni kama ntuko chiothe na tena njau yes aya this system siongo kuratire systems chiayo ng'ombe ria kenda iteria itageria kenda njau yonka kana kendo wanjau ibatu na ndetu de ingianga njau etigaria roto uga tukagitatea tukanywa ende ng'ombe nyoka kwa kamarita 20 ukarekeria njau inywa lita 20 une akagitatea na ekaringa na ekathiria na ugo tona ya kunywa na ndi ituturi mitanjao ni iria ringana batu kunywa ni ringana batu gutire kena utumba kena kutumba ku maintain ng'ombe uye umba tumba ku maintain so ni nyama tunda ya tichara matunda ugo kenda oria keke hapana mutinyo chiara matunda kenda jomba guchiara nchara nyingi itigwa ndia kethera juteo nchara wigite atia jotetora moyo na ndiko akarija muntu nyamuntu iria reitaga aitageria dutukana mwana gitatia kenda mwana onka andi kenda mwana wali ja wonka na ndi mantu yethe let us come back to now to the topic kwa ng'ombe raka tutiganene ora ng'ombe no eta na nige tumiona ora ng'ombe no eta ikura no wiri ali tariki gitatia rikinyia no to systems cia ng'ombe ana chimira atiri ng'ombe una ndi kwambiria kuria kunyanyia eria kwambiria ng'ombe una ndi ukinya kwirungamira taure eria wikirengi kena yona kanya kengi kugitatia ne wingi kiure kera no ikura no wiri ali no ka nyua kena ndi omba gwika stock wingi kagitatia ito so systematically you wonder what mwiri waku acid wothe na mbecha acid yegetika ora itika kenda ija kuithia anambira it's very dangerous nani murio ngoria ukaja kuigwa mbara ukambiria kunyweria wothe karia ukanywa ugatokethera mbinji ukambiria kuria ngotoketha tundo tungi tutina aroto value ukambiria kuria na ndi kowira acidire nya gutigere itike na full swim ikeja gutika ntuku nyingi itekethera kiwe gukire empty and when your stomach is empty achas ni leta mlimo wa maraja ya gititheta ya kiu but kalito H pylori in bacteria ya gitwa Ectro pylori niyo au niye yambairia gukurira Ectro pylori au niyo yambairia gukurira na yambire gukurira ni rekortala thine wi ingi and still kuna thine ngeto achas ya maronda jauma maronda ya kiu so it's very much important dira igwa kuria tiga gutara bari karandi guru da mwanje nya karandi guru giteatea karandi gurure so nande njira ne kurika nyine nya kada okayo wa kitinge bakondi anga 12000 kitinge anga bakondi mbi nubati kuja kiri uni kana gata kiri any other nutritionist aga ku advise atire imbi na mbi waje kugathine mundu ntikara kweresa thai imbi na mbi bati gutigana ne oburu onto kuririo tubati kurithania byoburu yes kuririo buru kaja kumenya wina H pylori utibati kurithania byo completely utibati kurithania byoburu and then at the end of the day review na irio biri ko bati kuongera kena mantu jonde jomba kugitatia kena mantu jonde jomba gukarika
Yes. Yeah. Ubu ngina takuritie. Na akombe takwithira akiuga na tutagerete. Yes. Na bonge bora bombe takwithira bukiurua. Ni what food give us vitamin B? Okay, au tuko kinya ni urawa mburia ntitagete. Nure kuria kiu kiambi, nure kuria kiu kiajira. Ungeaketha akiuria niulize mbona nasikia tumbo ikiwa imejaa kila wakati hata kama sijakula. Ni mtu akwithira akiuria yeah. Na ndipyo bire no ithro cancer nyonto bire bingi bya mbere ijaka byethro bikiura. What food give us vitamin B? Nirio bire kubitweja vitamin B na niki muntu jongi okuga ugwetwa Paula Kuria rionde aigwa kiu kiujuri na atirite as in kuimba kwa kiu. Yes. Okay, vitamin B ira nyingi is contain kira avocado etomba kuria yuni mwe kuri nyani especially nyani wamba kugimbi avocado mboko yandu bali mboko ina mo na wingi mono ndo wa those vitamins kwina nyani. Yes. Especially nyani yangu nenda kugweta nyani mithemba 5 nyani chiongwa te chukuma yali nyani chiongwa na sukuma sawa na nyama mpoka sawa but iria china the high content of vitamin B. Yes. Gindu tugweta ruguru gindu tugweta tha gindu tungeto kale gutwa muringa kunyani chandoroko kuna nyani ingi tietwa chakanyuria kanyuria ke mure mono kanyuria kunyani chakanyuria and then still kuna nyani mathakwa gitwa kithakwa andi ningwa ntemo gite mure mono gikairwa ananya mono. Yes. But it's a bit gikaya kira a bit slippery. And then kuri na ntunda ingi twareja mono twebieje kuri na ntunda twareja mono chebieje ingi chetwa ndithio ndio rogora ya kama across them utuma wanda mono ogacha chareja ibieje na ndete kona mo biende ndithio no ntwene tweta kurithia itwarejaga kwina ntaratare ntaratare so kwina ingi twitaga kuna tunge twainya mono twitaga tunge tuma uchaurao wa kainyo wa kare chuma muto na mono nkomere good nkomere kwina nkomere na mbugutwa ale into bibyo bire nkomere na mbugutwa na nditingo koba but let me show nkeja na nkeja tututwire next nde win nkomere okugira ino next program that's been nkala ndaja mutiga make sure ngutuchwa na kuja naye natu na kuja natu kwina mono ukomba ku concentrate kuna matuja ukomba ku concentrate ukiumia once per week na kuna mbera so ukomba mono ku concentrate kuna maembe ukomba ku concentrate once a week ukeja kwethirwa ukirijaga tumithemba twa matunda umabungo withira wena ina vitamin B12 vitamin B2 vitamin B6 vitamin B17 and the vitamin B16 vitamin B17 is only found it's only found mono ida ina the richest kuwa no ya kiyumba kwithwa ine yo indira ine yuguru mono imwanga cassava mwanga jua na lot of vitamin B17 and lack of vitamin B17 no cause no ikeja kura mwiri na mono iri cause mwe ya cancer
so most of the time so ko antu bo comprendre daga te ko dira moni bari tinto bina ndawa mono te ko dira moni bari te in the a lot of chemicals into be a lot of preservatives. Sometimes it becomes lack of some of nutrients that are lacking in your body nande ega pay muruja kujuga pay back na mantu ja kironda no to in fact all what we can be able to say cancer kironda cancer kironda na kiamba ile tukaora kida kironda kia na kimiru igega kana nguchi kironda kia nguchi igega kanguchi kana kia kitwa kironda permanent kia kironda kia nguchi kana nguchi oro mtu namba ni ngoji good kironda ya ngoji yes and no kume in various parts of your body inane antu kichungu na gikadida klari gikwa cancer muthe kironda kia muthemba ju gikomanyontone gigetwona kironda kia muthemba ju kiri arume gikeja kumagi sehemu sasiri kia arume gigetwona but all no so na nyamburu mburu ni njega te mono mburu ni njega yu ndiraurerwa cio mono ndereja sana aniye mutero gora mwana ari mburu toire atwenyanga ya mono ya ukare mwanko kataika nyuntu bwa ku it's very important we are interview ntunda chetanira chaurire ntunda chetane good ntunda chetanira chaurire it is very good kuchokia ntunda iji even in the market no choki in the market andu bakomba kuthiriba kwira nkurukia ura bakorea machunkwa kurugora bakora interview bingi and all that so those ones are the sources ndungo na kuchokira kuria kiawe ibicho source inganu mono tia vitamins kuma vitamin A or vitamin B B2 chendereto mwanka vitamin B17. Wow. Kwa rira wethirwo kira matunda jau ura mutageria kumbita kuthaga kiuria mwirine jwaku ukutetheria inya kimirimo jau kugira ki cancer ikura buruburu na inya kia gitumi mono gutwira mwanga ijo kungana matunda ja kio kia makia kijonde ki vitamin B17 ki vitamin B17 kire onge kuimba kiu akaigwa ja karite na atirite na imbira kiu ija mturite nkare kutherukia rukiri yes ibi ne Jaretagwa ni digestion digestive system onto kuna systems nyingi monde ne mwili so na digestive system kadha ina thina iyo bira kuria bikatha bitu komba kuthiwa bikitatea bithira resort kwa gas ne resort kwa gas ande gitandwa kuigwa utekaragira antu ne nyoga ta nyaki ngari ne wata kana ngari ne ukona antu nyari mwe jwa tutamba wakigita watuina kangas kwa kugeta kuga karuma ke nkamoroma ke ale keruma jaje kuma katwa gaitangasi na kemitana nale tukonda kumira na nde wa milita at least at the end of the day go nyamu kana nitia mtu tukanite na we ukaigwa ndoto yite ageri ukaigwa ndoto we karuwa mbira we karuwa kanje atmosphere will change na bara bengi bakaigwibia ndo kaingira muno gateka baretere aigwe u kiuge ka room of course na ndo tukwanda aigwe u wamichokia waingira ndo ina mbigi chako ngana na ndo ina wekuletera aigwe kambira kutatea dikambira mandari kuruma gutumu mtungo kwa affect lakini mtu kona still othe nyingali na bukana ni tenwe akwambira kutatea akwambira kutatea antu baka njoka ikuruma amora jo complain murume ko ebiru batikuma of course so nande kuna njira ingi muno natumire chiacid kendomba kudithia digestive system we umbe ukarabo bwaga amona ruje kila chiacid ruje ne amerie na digestive system we onde umbe ukarabo bwaga na mantujo umbe ukarabo bwaga dene ya mwiri twawe. Yes, ani untubo Icobo mwisho wende kia kwethirwa kiuga Kiambi kenda tumbo ikwethirwa tugita antune wange na rwo mutujwe kujo tureterete. Okay, thank you. Na wande na kuba mantujo ndeno turo miko gwatithania.
Hiyo ndio kweli wa mambo. Na watu tu ateka tuona mantu jau de muja kuleta thina no ntu transport na binani. Na ndenda gukura in food. Ukiaja kutha no kwenda kula into be 100% nutritious. Bina kadhalika hiyo ndo tuteta andike minerals na watu wali ajikire kile vitamins. Tutatu na minerals. Na in fact when you take a spoon of moringa. Dodu wana tauka andiki Icobo the foods ojukie ominya miniriyo every meal yondero kedra wiri jaga every juice yondero kedra wenyunyaga intu kyombe kiro kedra wejukagia ugekera just kachiko kamwe just kachiko kamwe na ntuka make sure utike tutu tatu o mind this how you can live like a king kwa hiyo mtu ibako aju okoria antu mtu ndaje tunatethera akali in terms of mantu neja koni mirire dinacho ndichomba kule tuige antuka koni murire no 100% muringa only has 91 different nutritional value yejunko it has 91 different nutritional value so leo mucha muringa wabwe kira kiririo byaku you are done na in fact nyama ndutu kwa nyama iko nambi nyama ko jogwa kuri gori okuruma just take muringa okajokyo ogekira kirigo riu ukajua gekira kirigo riu nya igore rira gukura na nyelko bari dina ikurungudu na at the end of the day no brush nyame ojaku no dhambie no ntuno ikomba kura bakteri nyingi mo na fangunywa ya chumba kwa tikendi developer kumanya na dene wingi so at the end of the day kenda your diet to muna no mbuam ojongu your diet cannot be complete without fruits. I may say your diet cannot be complete without moringa or aloe vera because in terms of nutritional value in terms of boosting of immunity and in terms of nutritional value mantuja dato very well ketand na mantuja to research more than 41